My Project glodalica. Glodalica savršena za višestranu i preciznu obradu drva, laganih građevnih materijala i obojenih metala. Zahvaljujući integriranoj blokadi vretena, moguća je brza i jednostavna zamjena nastavaka alata. Dubina glodanja može se regulirati brzo i jednostavno. Broj okretaja može se kontinuirano prilagođavati. Pomoću šestera za glodanje mogu se čisto i brzo izrezati krugovi. Vanjsko usisavanje prašine može se bez problema priključiti na glodalicu. Odgovara svim glodalicama s prihvatom od 6 ili 8 mm koje su dostupne u trgovinama. Ergonomski držak omogućava udoban rad. Snaga 1200 W. Broj okretaja praznog hoda 11.000 do 30.000 okretaja u minuti. Dubina glodanja 55 mm. Prihvat alata 6 i 8 mm. GS ispitana sigurnost. Samo u Kauflandu.